روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 21 ایول شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم که با زحمت همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا با موضوع اساسی برنامه شنا شوید. دادگاه عالی تاجیکستان میگوید رئیس پیشین فرودگاه دوشنبه که با تصرف بیش از 1 میلیارد سامانی ایبدار میشد بعد بازگردان این پول آزاد شده است. بنابر سبب پرداخت گردیدن ضرری به دولت رسانده شدن نسبت او جزا در نمود جریمه تعیین کرد. دهها کارمند شبکه‌های تقسیمات برق در تاجیکستان برای دزدی و اضافه نویسی به مبلغ زیاد از 37 میلیون سامانی به جوابگری کشیده شدند. در حساب ورقه دیگر رقم است، لیکن نظارتچی برق میاد از شما دیگر مبلغ رو طلب میکند. از رئیس بانک ملی پرسیدند سبب چیست که دوشنبه سیتی بانک ماه‌های آخر درست کار نمی‌کند و یا مشتری‌ها پول‌هایشان را گم کرده اند؟ برای برگرداندن این مبلغ کمتر وقت می‌گیرد. برای همین مبلغ‌ها گم نمی‌شود. دادگاه عالی تاجیکستان قرار آزادی اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی دوشنبه را شرح داد. او و 4 زیردستش در تصرف بیش از 1 میلیارد سامانی معادل بیش از 100 میلیون دلار گمانزد بودند و اخیراً آزاد شدند. حکم دادگاه در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را در زمینه تا کجا عادلانه بودن قرار ایجاد کرده است. الشیر ظریفی و امیر صاحب گزارش می‌دهند. اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی دوشنبه که با گمان از خودکنی صدها میلیون سامانی بودجه دستگیر و سپس شرطاً رها شده بود، پورا از جوابگری آزاد گشته است. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان 21 ایول در نشست مطبوعاتی بعضی جزئیات حکم را به خبرنگاران گفت. با دستوری نمودن جنایت‌های 145 323 340 کودی جنایتی جمهوری اسلامی گناهگار دانسته شده. جزای نهایی در نمود جریمه به اندازه 2200 نشاننده برای سوپا برابر با 165000 سامانی ریاندن به فایده دولت تعیین کرده شده است و بنابر سبب پرداخت گردیدن ضرری به دولت رسانده شدن نسبت او جزا در نمود جریمه تعیین کرده شد. مقامات پیشتر گفته بودند که اسمت الله عبدالله‌زاده تقریباً 95 میلیون سامانی ضرر را جبران کرده باید باز بیشتر از 922 میلیون سامانی دیگر را برگرداند. در نشست دادگاه عالی گفتند او ضرری رسانیده شده را پورا برگرداند، ولی سنجیدن درستی این اطلاع با واسطه منابع مستقل فعلا امکان ندارد. خبرنگاران از رئیس دادگاه عالی پرسیدند این حکم تا کجا عادلانه است و آیا اسمت الله عبدالله‌زاده میتواند در منصب‌های دولتی کار کند؟ پاسخ رستم میرزازاده چنین بود: با پای قانونی ندارمده است و وابسته به این حکم اعتراض یا شکایت وارد نگردد. در صورت وارد شدن شکایت یا اعتراض در مرحله کاساسیونی باشد یا مرحله نظارتی باشد، آموخته پورا به آماده می‌بینیم. با اطلاع رئیس دادگاه عالی بر اساس حکم عبدالله‌زاده 4 سال نمیتواند در منصب‌های دولتی کار کند. اسمت الله عبدالله‌زاده 9 سال رئیس فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بود. از این پیش دادگاه شهر دوشنبه 5 منصبدار سابق فرودگاه بین‌المللی دوشنبه را که یکجا با اسمت الله عبدالله‌زاده با تصرف 1 میلیارد و 245 میلیون سامانی معادل بیش از 100 میلیون دلار گمانزد بودند نیز با پرداخت جریمه آزاد کرده بود. پرونده اسمت الله عبدالله‌زاده و چندی از زیردستان سابقش بحث‌های را در جامعه تاجیکستان از جمله میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. برخی این را یک نمونه گستردگی فساد در تاجیکستان گفتند و برخی دیگر از بی‌جزا ماندن عبدالله‌زاده اظهار نگرانی کردند. در تاجیکستان که مردم از فریب ناظران شبکه‌های تقسیم برق و از خود کردن پول‌هایشان شکایت می‌کردند، ده‌ها ناظر برای این کار به جوابگری جنایی کشیده شدند. کاری که در گذشته کمتر روی می‌داد و مقامات برعکس می‌گفتند که این مردم است که پول نیروی برق را نمی‌دهد و شبکه‌های برق را فریب می‌کند. برات یوسفی گزارش می‌دهد. همون از حقوقهای خود همچون استعمال کننده بازدید 45 کارمند شبکه‌های تقسیم برق در تاجیکستان پرونده جنایی باز شده بیش از 260 تن دیگر با جوابگری مأموری کشیده شدند. رئیس آژانسی نظارت در ساحه انرژی گفت این افراد با دزدی و اضافه نویسی به مبلغ زیاد از 37 میلیون سامانی گمانزد هستند.
дар ҳоле ки мавқеи нозирони барқ маълум нест, Сорбон Холмуҳаммадзода раиси ин ниҳод рӯзи 13 июл дар нишасти матбуотӣ гуфт, гап дар бораи изофанависии зиёда аз 122 миллион киловаттсоат нерӯи барқ дар суратҳисоби муштариён ба виҷа пойгоҳҳои обкашӣ ва мардум меравад. оморе ки дар ним соли гузашта ошкор шудааст. дар ҳолатҳои зиёд ҳаҷми энергияи барқ асосан ба пойгоҳҳои обкашии агентии беҳдошти замин ва пойгоҳҳои дигари обкашии муштариён, муассисаҳои буҷетӣ ва корхонаҳои тиҷоратӣ ва муассисаҳои аҳолӣ низ изофанависӣ карда шудааст. хабарнигорон аз раиси оҷонсии назорат дар соҳаи энержӣ пурсиданд, ки чаро бо вуҷуди насби дастгоҳҳои ҳисоби билингӣ дуздӣ ва изофанависии барқ ва пули муштариён дар Тоҷикистон ҳамоно идома дорад. Сорбон Холмуҳаммадзода дахолати ба гуфтааш инсониро далел овард. дар ҳисобварақа дигар рақам аст, лекин назоратчи барқ меояд аз шумо дигар маблағро талаб мекунад, яъне тариқи найрангу дурӯғ муштариёнро гумроҳ мекарданд. иқтисоддон Фозилҷон Фатуллоев мегӯяд, чунин вазъ, яъне дуздиву изофанависии нерӯи барқ аз сӯи кормандони шабакаҳои тақсими барқ шаффофиятро дар низоми билингӣ ва пардохтҳои ғайринақдӣ зери суол бурдааст ва мохомот бояд сари ин масъала бештар таваҷҷӯҳ кунанд. система билингӣ агар то ҳол шаффоф набошад, агар пас система билингӣ чаро лозим аст? ҳамин савол ба миён меояд, ки агар ин қадар шаффофиятро таъмин карда натавонад, ғоратгарӣ яъне ки ҷинояткорӣ дар ин система агар пешгирӣ карда натавонад, пас системаи билингӣ барои чӣ даркор аст? мақомот дар гузашта мегуфтанд, ин мардум аст ки асосан пули нерӯи барқро намепардозанд. Сокинон борҳо аз барзиёд ҳисоб шудани масрафи барқ бо нозирони барқи тоҷик вориди баҳс шуда, баъзе аз ин даъвоҳо то додгоҳҳо рафтааст. бо сахттар шудани мушкилоти норасоии барқ дар соли гузашта ва дастур барои ислоҳи соҳа, эътирофи ин ҳам зиёд шуд, ки мудирияти нодурусту феребгарӣ яке аз сабабҳои афзоиши қарзу напардохтани пули истифодаи нерӯи барқ будааст. раҳбарони Бонки Миллии Тоҷикистон шикоятҳои зиёд аз кори Душанбе Сити Бонк, яке аз муассисаҳои молӣ, сермуштариро шарҳ доданд. Чандин моҳ аст шикоятҳояш шунида мешавад, ки ин бонк дуруст хидмат намерасонад ва ё муштариҳо пулҳояшонро гум кардаанд. дар як нишасти хабарӣ дар Душанбе ҳафтаи гузашта хабарнигорон ҳамин масъаларо бо раҳбари Бонки Миллӣ дар миён гузоштанд ва дар ин бора Амир Исоев гузориш медиҳад. сатҳу сифати хидматрасониҳои Душанбе Сити Бонк, ки сокинони зиёди муштариаш ҳастанд ва пардохти аксар хадамоти иҷтимоӣ ба воситаи он анҷом мешаванд, яке аз мавзӯъҳои асосии нишасти матбуотӣ дар Бонки Миллии Тоҷикистон буд. хабарнигорон рӯзи 20 июл аз Фирдавс Толибзода, раиси Бонки Миллӣ, пурсиданд, ки оё аз шикояти мардум огоҳанд. ӯ посухи дақиқ надод, танҳо иддаои баъзе аз сокинонро дар бораи гум шудани пулҳояшон дар ҳамёни электронии Душанбе Сити Бонк бепоя номид. гум шудани маблағҳо гуфтед, ин хел ҳолатҳо рӯй намедиҳанд, чунки хоҳ-нохоҳ ҳамун маблағ аз кадом ҳисоб ба кадом ҳисоб меравад, камтар вақт мегирад, то ин ки барои баргардондани маблағ камтар вақт мегирад. барои ҳамин маблағҳо гум намешаванд. Фирдавс Толибзода дар посух ба пурсишҳои ба такрори хабарнигорон гуфт, аз 890 арзу муроҷиате ки нисбат ба хидматрасониҳои бонкӣ ба онҳо расидааст, 30% ба Душанбе Сити Бонк рост меояд. чӣ худи Душанбе Сити ва аз ҷониби сохтори дахлдори мо корбарӣ карда мешаванд, пайгирӣ карда мешаванд, то ки масъалае ки ҳаст бартараф карда шавад. ин таъкиди ӯ дар ҳолест, ки дар чанд моҳи гузашта шикояти сокинон аз хидматрасониҳои Душанбе Сити Бонк борҳо садо додааст. Музаффар Одинаев, сокини шаҳри Душанбе, аз зумраи онҳост,
ки дар як суҳбати пешинааш бо Радио Озодӣ гуфта буд 3000 сомонии худро натавонист аз Душанбе Сити бозпас гирад. айву ҷароӣ кардан иҷа уҷа ами хел то ҳатто то пеши роҳбара домадам ки ина квитансия ма даже сообщение омадаги смс паёма ки пули шумо 10 дақиқа пас мегзара аз сабабе ки аму терминалшон интернет надошта не ки пула на возврат кардан на ягон кори мара ҳал кардан. дар як тамоси телефонӣ аз Душанбе Сити Банк барои шарҳи мавзӯъ номаи расмӣ талаб намуданд. Радио Озодӣ борҳо ба ин ниҳоди молӣ нома бурда, вале на ҳамеша посух мегирад. Душанбе Сити яке аз 3 бонки Тоҷикистон аст ки моҳи ноябри соли 2025 барои ёрӣ ба Русия аз сӯи Иттиҳоди Аврупо таҳрим шуд ва танҳо моҳи апрел ин маҳдудиятҳо бекор гаштанд. дар гузашта низ шикоятҳо аз сатҳи хадамоти ин бонк ки ба мақомдорони баландпоя нисбат дода мешавад садо додаанд, аммо масъулонаш на ҳамеша ба нигарониҳо вокуниш кардаанд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд бисёре аз корҳои таҳкими марзи кишвар бо Қирғизистон аз ҳар ду тараф ба анҷом расидааст, то дигар нофаҳмӣ ва ё ҷанҷоле байни мардуми деҳоти марзӣ сар назанад. аз ҳар ду тараф симхор мекашанду монеа мегузоранд то пеши роҳи убури ғайриқонунии мардум ва ё ғасб шудани заминро бигиранд. ҷузъиёти бештар дар гузориши Алишер Зарифӣ ки ҳафтаи гузашта дар нишасти хабарии Кумитаи Замин ҳузур дошт. онҷо аҳдномаи сарҳадӣ раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодозии Тоҷикистон гуфт баъд аз муайян кардани хатти сарҳад 90% корҳои нишонагузорӣ ва сохтмон дар марз бо Қирғизистон ба анҷом расидааст. Ориф Хоҷазода рӯзи 17 июл дар нишасти хабарии ин ниҳод афзуд: мо аллакай нуқтае ки сарҳада муайян карда будем аллакай нишона салбаҳои ҳамуна гузоштем, агар аз расонаҳои хабарӣ дида бошед агар сар кардем ҳамун. дар маҷмӯъ гирем қариб 90% корҳои аними муҳандисӣ ба анҷом расонда шудааст. ба қавли раиси Кумитаи Замин ва геодозӣ, корҳо дар ин самт соли 2027 пурра ба анҷом хоҳад расид. 416 километр нуқтаҳое ки сарҳаде ки мегузарад муайян сохтем. 300 километр ҷоҳое ки бояд симтор кашида шавад буд, аз ҳар ду тараф корҳои муҳандисӣ сарҳадбонӣ ба иҷро расонида шуд. Тоҷикистон ва Қирғизистон даҳсолаҳо боз наметавонистанд сарҳади байни ду кишварро таъину аломатгузорӣ кунанд ва танҳо моҳи марти соли гузашта созишномаи ниҳоии марзи Тоҷикистону Қирғизистон аз ҷониби раҳбарони ду давлат ба имзо расид. номоянии марз сабаби чандин даргирии мусаллаҳона байни ду кишвар шуда, дар натиҷаи онҳо садҳо нафар аз ду ҷониб кушта ва захмӣ гаштанд. марзи Тоҷикистону Қирғизистон 1006 километр аст ва то моҳи март бисёре аз қитъаҳо баҳсӣ ба ҳисоб мерафтанд. баъд солҳо боз сари он идома кард ки харитаҳои кадом замон асос шумурда шаванд. тарафи Қирғизистон бештар ба ҳалли масъала бар пояи вазъи феълӣ таъкид мекард. ду тараф барои ҳалли мушкил табодули қаламрав карданд. баъзе сокинони ду тарафи марз аз ин табодул норозӣ монданд ва мегӯянд талафоти онҳо ҷуброн нашудааст. ва як хабар вазири корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт касе ки дар Исроил бо гумони ҷосусӣ ба нафъи Эрон дастгир шудааст зодаи Тоҷикистон аст, аммо шаҳрванд нест. Рамазон Раҳимзода имрӯз дар нишасти хабарӣ иддао кард ки ин нафар гӯё аз шаҳрвандии Тоҷикистон берун шуда шиносномаи Русияро гирифтааст. ӯ дигар ҷузъиёте надод. таздиқи дурустии ҳарфҳои вазир аз манобеъ мустақил феълан мушкил аст. байни Тоҷикистон ва Русия низоми душаҳрвандӣ амал мекунад, яъне сокинон метавонанд ҳамзамон шиносномаи тоҷикӣ ва русӣ дошта бошанд. полисии Исроил ва хадамоти амниятии ин кишвар рӯзи 2 июл эълон карданд ки як шаҳрванди Тоҷикистону Русияро бо иттиҳоми ҷосусӣ ба нафъи Эрон боздошт карданд. номи ӯ дар изҳороти мақомоти Исроил ба ду шакл муаррифӣ шудааст. ҳангоми боздошт чун Беҳрӯз Собирҷон ва пас аз эълони айб чун Беҳрӯз Шариф Дадабоеви 33 сола. додситони Исроил рӯзи 6 июл гуфт бар асоси маълумоти ибтидоӣ ин шаҳрванди Тоҷикистон дар бораи макони расидани мушакҳо, соҳилҳои Ҳайфа ва муассисаҳои низомӣ маълумот ҷамъ оварда бар ивази крипта асъор ба хадамоти иктишофии Эрон фиристодааст.
бинандагони арҷманд барномаи ахбори озодӣ дар ҳамин ҷо ба поён мерасад. Агар дар бораи ин барнома ва гузоришҳо назаре доред, лутфан зери ин нашр нависед ва хабару матолиб гузоришҳои видеои бештарро метавонед аз сомонаи мо озодӣ.орг пайгирӣ кунед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам хабару матолиби нав ба нав нашр мекунанд. номи озодиро дар Instagram, Facebook, TikTok, Telegram ва YouTube пайдо ва ба он обуна шавед. феълан аз мо ҳамин. худоҳофиз.